Hai berakan, nyompat napeng masa Belanda balun tuan nun tume pahai. Netherlands Indies. Nyop pajanton 1857. Yang kira ju yang ban. Sedangkan Belanda kapenya diserang Aceh, kerajaan Aceh 26 Maret 1870. Mati Johann Hermedorf Kohler 10 April 14 April 1870. Sedangkan mati Abraham Lincoln orang timbak karena dia hantam lih punggung Israel orang ditimbak aja kan. Dege John F Kennedy hantam lih punggung Israel kan. Ditimbak 11 April 1865. Yang kira-kira ju yang 4 tulis Arab guys. Ban. Jadi keberah lempo kepengyo. Nyo ne gejuk ke ban gejuk le ne sapo na 5 kan 55 na. Ilong yang sapo tu yang put boh tu hanam tu me kan tu me yo sebarkan ke 5 benua guys. Bermakna dalam bahasa Esperanto, bahasa Asia, Afrika, Eropah, Australia dan Amerika. Mai di dunia bahawa di Aceh nyo kiban kok jai buta peng. Nyo peng Belanda guys. Yang kira aju nyo peng Belanda. Jadi waktunya nek goyang kan gade gublo bawa boite kan. Gublo sanunti bak Belanda ngampeng nyo. Jadi dia berputar, putar-putar penyo kira aju. Dipat neng goyan orang Ponglong wak pidi, kerajaan pidi. Mama long wak jegli kira aju kan. Bang kira aju sini baca aja no. Ni kira aju. Yo bahasa kerajaan Aceh Darussalam lung pegah guys.